Kuri iyi nkuru ivuga ko Iran yatanze umuburo ku bihugu bifasha Israel kuyirasaho. Yamaze kuvuga ko mu kugaba igitero kuri Iran ishobora kuzarasa ku bikorwa remezo bitari ibya gisirikare. Ibihugu rero birimo Jordani, Equator, Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Byose rero byamaze gusaba Amerika ko iyi nkuru ivuga ko Putin yageze muri Turkmenistan, Ukraine igasaba ko atabwa muri yombi. Igitero cya Israel ibeuti rero rwagati cyahitanye 22 waririmbye azabatsinda Kagame yahawe inzu y'agatangaza. Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kuba ikaze mwese mukurikiranye channel Mutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya rero w'amakuru agezweho kuri wa gatanu tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 2024. Amakuru rero yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko igitero cya Israel ibeuti rero rwagati cyahitanye 22 umuyobozi rero wa Hezbollah akarusimbuka. Amakuru yaraturuka mu nzego z'umutekano avuga ko kuwa kane ibitero bya Israel byahitanye abantu 22 bikomeretsa rero abarenga 100 mu mujyi wa Beuti rwagati, ariko rero umuyobozi wa Hezbollah ararusimbuka. Amajyepfo rero ya Liban, ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro zakomerekejwe n'igisasu cy'igifaru cya Israel cyarashwe ku munara w'uburinzi ku cyicaro rero gikuru cy'ingabo inakora. Bituma rero umuryango w'abibumbye uvuga ko abakozi bawo bari guhura n'akaga gakabije. Intambara rero hagati ya Israel na Hezbollah yadutse mu mwaka ushize ubwo uyu mutwe ushyigikiwe na Iran warasaga muri Israel mu rwego rero rwo gushyigikira umutwe w'abarwanyi bo muri Palestine wa Hamas. Igihe rero intambara yatangiraga, iyi ntambara rero yaje gukaza umurego mu byumweru bibishize, aho rero Israel iteye ibisasu mu nkengero z'amajyepfo ya Beuti mu majyepfo rero no mu kibaya cya Beka, ikica rero benshi mu bayobozi bakuru ba Hezbollah. Amakuru yaraturuka mu nzego z'umutekano avuga ko Wafike Saf uyobora ishami rishinzwe guhuza ibikorwa bya Hezbollah ushinzwe no gukorana n'inzego zishinzwe umutekano muri Liban, ngo rero yibasiwe mu gitero cya Israel cyo mu ijoro ryakeye kuwa kane arishyira rero kuri uyu wa gatanu, ariko ararokoka. Agisi inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko uwaririmbye azabatsinda Kagame yahawe inzu y'agatangaza. Musengamana rero Beata wamenyekanye cyane mu ndirimbo azabatsinda Kagame yahawe inzu nshya yubakiwe rero n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Kamonyi. Uyu mubyeyi rero w'abana batatu atuye mu murenge wa Nyamiyaga mu karere rero ka Kamonyi yishimira ko rero yubakiwe inzu nziza ndetse agiye no korozwa inka. Iyi ndirimbo ye rero azabatsinda Kagame nimwe muzakoreshejwe mu bikorwa byo kwiyamamaza kwa Perezida Kagame n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite rero yabaye muri Nyakanga 2024. Yaciye rero agayigo bitewe n'amagambo ayikubiyemo agusha ku butwari bwa Perezida Kagame, nibyo rero amaze kugeza ku Rwanda. Araho rero agira ati intumwa y'Imana asa n'uwavuye mu ijuru, yatumwe rero ku banyarwanda ngo yuhagire u Rwanda. Ati rero azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto aho ababunza amagambo byari byabananiye. Nyuma rero ngo yo kwandika iyi ndirimbo no kuririmba, Musengamana w'imyaka 38 avuga ko ubuzima bwe bwamaze guhinduka. Aganira rero n'itangazamakuru yagize ati inzu ni yanjye, ati umuryango rero wa FPR Inkotanyi mu rwego rw'akarere niwe wayinyubakiye aho nari natuye. Yes, yavuze ko rero ibikoresho by'ingenzi byose byamaze kugeramo, ariko rero hari ibyo ategereje. Ati rero ubu nibwo yuzuye ndetse ibikoresho bimwe na bimwe nibirageramo bari bunzanire amazi uyu munsi. Akomeza rero agira ati ikiraro nacyo inka bari kuyishaka ngo bayishyiremo, ariko rero inzu nyirimo kandi ibikoresho byose byo mu nzu babishyizemo rero birimo n'ibitanda na matera.
Musengamana rero yashimangiye ko guhabwa inzu ari ibintu byakiriye neza cyane ngo kuko rero bimwereka ko ya miyoborere myiza yaririmbye ikomeje kwimakazwa. Ati rero nabyakiriye neza cyane, ati biranshimishije cyane n'iryo shimwe akarere kamaye. Umuhanzikazi rero kandi yongeye gushimangira ko Perezida Kagame ari umuntu udasanzwe ukwiye kuyobora u Rwanda iteka rero agakomeza kuruganisha aheza. Usibye rero guhabwa inzu n'inka, abana batatu ba Musengamana bose bafashijwe kujya ku ishuri kandi rero byose byishyurwa n'akarere ka Kamonyi. Ati rero nk'ubu mfite abana batatu bagiye kwiga ku nkunga y'akarere, ati kandi ibikoresho byose niko babitanze. Musengamana rero yavuze ko yateguye indirimbo ishima ndetse yiteguye rero gukomeza inganzo ye mu kwerekana ko ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi abuzirikana. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Iran yatanze umuburo ku bihugu bifasha Israel kuyirasaho. Byitezwe ko rero mu minsi ya vuba Israel izarasa muri Iran mu rwego rero rwo kwihorera ku gitero icyo gihugu giherutse kuyigabaho nyuma y'uko rero icyo gihugu cyishe Hassan Nasrallah wari umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah, kimwe rero n'abandi basirikare bakuru b'uwo mutwe. Yes, cyakora rero Israel yamaze kuvuga ko mu kugaba igitero kuri Iran ishobora kuzarasa ku bikorwa remezo bitari ibya gisirikare, birimo rero ibikorwa remezo bitanga umuriro w'amashanyarazi n'ibindi birimo ibikorwa remezo by'inganda zitunganya peteroli yoherezwa rero mu mahanga ndetse n'inganda za nuclear. Yes, kugira ngo rero ibi bitero bishoboke Iran ishobora gukenera ubufasha bw'ibindi bihugu binyuzwamo indege cyangwa ibisasu bigana muri Iran. Icyakora rero ibyo bihugu byamaze guhabwa umuburo na Iran, yavuze ko rero igihugu cyose kizafasha Israel kuyigabaho ibitero, ubwo rero nacyo kizaba kinjiye mu mubare w'ibyo rero Iran ishobora kurasaho. Iran kandi yamaze kuburira Amerika iyibwira ko mu gihe yafasha Israel kuyigabaho ibitero ku butaka bwayo, nayo rero izara ibirindiro by'ingabo zayo binyanyagiye hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, ahari rero ingabo za Amerika zirenga ibihumbi 40. Ibihugu rero birimo Jordani, Equator, Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, byose rero byamaze gusaba Amerika ko mu gihe itakoresha ingabo zayo ziri muri ibyo bihugu mu gufasha rero Israel ubwo izaba iri kurasa muri Iran. Gusa ariko rero Israel iracyafite uburyo yageza indege zayo hafi ya Iran iramutse rero zinyujije muri Syria na Iraq. Ibihugu rero byombi bidafite ubushobozi bwo kurinda ikirere cyabyo, habe rero n'ubushobozi bwo kurasa indege za Israel mu gihe zaba zikinjiyemo. Amerika rero nayo ikomeje gusaba Israel kugabanya ubukana bw'igitero izagaba kuri Iran ngo kuko rero kiramutse gifite ubukana budasanzwe bishobora rero gutuma Iran nayo ifata icyemezo cyo kurasa ku mariba ya peteroli rero ari burasirazuba bwo hagati, ku buryo rero igiciro cyayo ku rwego rero mpuzamahanga gishobora kwikuba inshuro zirenga 3. Amerika rero iri gusaba ko Israel yazarasa ibikorwa bya gisirikare gusa nk'uko rero yabigenje muri Mata uyu mwaka ubwo yarasaga ibisasu bikoreshwa mu kurinda ikirere cya Iran. Ni nyuma rero yuko Iran yari imaze kurasa ibisasu na drone muri Israel. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Putin yageze muri Turkmenistan, Ukraine igasaba ko atabwa muri yombi. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yasabye igihugu cya Turkmenistan guta muri yombi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya rero uri mu ruzinduko muri icyo gihugu mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yes, kuwa 10 rero ukwakira 2024 nibwo iyi minisitiri rero yasohoye itangazo isaba Turkmenistan kudaha ikaze Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya rero yibutsa ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushyizeho rero impapuro zo kumuta muri yombi. Putin rero yageze muri Turkmenistan kuri uyu wa gatanu mu ruzinduko rero rw'akazi, aho azitabira inama mpuzamahanga ifite insanganyamatsiko rero igira iti isano hagati y'ibihe n'umuco, ishingiro ry'amahoro n'iterambere, igamije rero guha icyubahiro umwanditsi akaba n'umusizi w'umunya-Turkmenistan Makata Mukuri Flag umaze imyaka 300 yitabye Imana. Mu butumwa rero bwatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima ejo
bwavugaga ko ibihugu rero byose biha agaciro ikiremwa muntu, amategeko rero mpuzamahanga ndetse na Loni byitandukanya rero na Putin. Urukiko rero mpuzamahanga mpanabyaha rwashyizeho Putin impapuro zo kumuta muri yombi muri Werurwe rero 2023 bitewe rero n'ibyaha ashinjwa ko yakoreye mu ntambara rero n'igihugu cye gihanganyemo na Ukraine. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu yizewe ajya kugeraho ako kanya kandi byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho ubutaha, ciao ciao.